Kalong sisa kaba pengkang mensim, bat kabala penduk jengkermen ya kibabun kisamla kenthe bat senrang. Kibala syaweng kamno na kakerdop krong khajana jongka National Highway Authority of India, kabadon hapo Pahamauleng Ribuh District. Hakabala kontok juru baka jing syaweng kam jong kiti kisamla, kibadon hadu arp sangut, kadai halor kanong rim baki sang balang jongka Tem Ribuh District, kiyo ya kaya bha kaba kerpang ke jongki lang baka te kakerdop khajana. Hakabala kontok jur baka jing syaweng kam jong kiti kisamla, kibadon hadu arp sangut, kadai halor kanong rim baki sang balang jongka Tem Ribuh District, kijio ya kabah kabakarpang jongki lang ba kate kakerdop krong khajana. Lakon tok jur ya kane ka jingsim bha daki sang balang na kate kakerdop krong khajana jongka nahai bala penyai ru daki company bat ka jing syaweng kamno jong kite kisamla kalong balada kini kisamla kiyo bantrei hakane kakerdom na kaliang kate kakerdop krong khajana kamno mla shu bansiu ya kata kabha jong kisang balang namar kinong penyai jong kane kakerdop ken hab bansiu ya katulop lane ka bainong trei jong kite kisamla kibadon arp sangut. Kani kala pausai bagi sang balang jongka Tem Ribuh ki jusim bha kerpang na kabenta ka seng jongki hadin bagi te ki arp sangut ki samla kenthe bat senrang ki lalik bun ujor bat ban pan jingram na kabenta ban punyo ya ka hok jongki na kinong ilam jongka New Trap National Youth Front Northern Region kabala kersan ya kini ki samla naduk bagi la syaweng no na kate ka kerdom na kaliang ka HNYF ru kan chimkhia ban trishitom na kabenta ban punyo ya ka hok jongki te ki samla ki bala syaweng kamno tang na kadau ka bha jongki sang balang napo kate ka kerdop krong khajana. Non yun nadu bersedang mo. Mentai likot nadu bersedang kuno bamangi di rumah teh Portal Plaza banyu tre hante. Ha katu kepor nga don Guwahati. Mah po ai yang kuliah tu tengah i gadan ka advertisement ko kubur. Bayagi kena akiba dan ka computer knowledge seperti gal pas 12 sejong. Kadang ka kabu banyu tre hante Portal Plaza. Ha katu kepor i di babuk dari ba har baklai ba sim tender teh mas no tudu banang tudu lupa di tender tuni la yo ya ke interview ban alik training ke bas teo tam ngila dia ke training mak kilakot ni balik personal interview mak hantar lajit ni beri training tu tinggi la training ngila sim duty gumba armet ai ngila don du ke jenang kuno ban operate ke sistem tu po tol counter ya din keto kan ne pat wisno ba tender jong ba nang tudu kalau kuno den wan part lagi we company te hakku por wan Rasdip Shukla wan company jong te yangi la sube no nang tu no po counter kan bangi dan sumbuti di rumah senong hi bonde wantan ni wang ba ya pi lakut namar ba de babuk ba ai kami pi te babuk hi wan tip sapang jong pi te ngi pada kaliang jungi ngi snow ban ang bangi lalong helpless ko dan ngarap nang kami tinggal persang ni ke bala mo nomor dan nomor sangut nak persang pun ya pan jirap mana nak tai ka sadu ngila yo ben tudu i bakul di presiden dari HNYF Bromi te mai ila persang kat bala benirap ini ban yo tre hante Portal Plaza te adin ke kran bat bat nasional ber company te ngila yo ban tre tu kila khot ini betlai kunbait ya ka tulok mentah ini kita berkhot Ke garai jongpi buat ke jing kwa jongpi mentapat an buat karai ke jongi ke bangi kwa mentah bagi ini pat kalong ban nomor hi nadu arja khat ri nadu arja khat pra yani las air ka tulok mo ki khot ini kini menteri na bayangi ka matre tu company oh ini ba ya pisiato naiwan duty shwa te lada don kam ngan khot ipi tingi ngil up lono pun khot balik duty hendre ju khot ikata duty bangin lek stage po Portal Plaza tingi lek duty kan kamba kapisa pade kasboy ya account ni pembahasan hajar sanspa man lo benai te ya kata jingo la syakon thobai naki wei ki ar kantam ni tu ba tu Portal Plaza hi yang ba kedai kapisa bam te ganer kedai masuk thang dengan yang mesin merangi bekat sim bekat makan dai ke jinglek jong ni ba de jinglek jong company ni from alat ini menteri de ke jing tepat ni hon ba we nadu benai bekat ar balami untuk company jong Rasdip Shukla lawan dengan Eagle company ni ngala pasang beli yang tu ndrei kurang ba senong pediang ini kan di oi ni ba hi firum film dan dengan tip jong senong te bunga menteri ngane banyo biang katulok bakyo ang permasya nang nang Portal Plaza. Epi namar epi la pendung do ba Thomas do ba buk. Yong ba de ba buk uban baklik nang tajoki. Te
kan kum ji singo jungi pat iwan ut sa po ka seng Asian YF lemar badai kan ai ka seng kepala yarap ingin duduk sedang mo kepala long ka gunong ketenrai ke ba ya kersan ini duduk sedang de ngiru ya pesanut ni dalam ni kular ba ngini dalam berkena kesan ni lah ni ban yatur ni ban poi ha kono ka bental ni kono ka kep ru ngini dalam baik berkena kesan ban trelang begini ya ka hok ka bangi dei ban yo ka bangi lu angin di puar sing belajar Keteng no? Keteng. Nah, keteng robot maring. Dia tiga ingat tahu bah kalau pelong itu bah punya syuk menteri itu. Kadang kalong pi lemar ba peng. Yang ni lah kain bangi dai ki NGO staff. Mo, ni di NGO staff kemudian ni lah thung di NGO. Mat kat kum gajing akran ha ki por ki ba ha ki ni sni ki bnai ki baladep. Ni lah akran pol derbar la ong ba. Lada yang ni lah tre portal plaza mo. Kemudian kino kisang halang kino melak syuk ban leksium ya ka donation nang tena portal plaza tu. Tena kalian jonga mau ngadon ke Di jingli. mana bang ini? Budi rumah senong bang. Bat rakam uang bangar madun bentalang bat kasang KSU. Wong ta tengiru nak kalian kasang nginum yuk syuk kano ka donation ladangi don kam donation na kane company. Kepamut ladapi ini sanut menteri itu kemut iseng melangkin ya syuk ka Right. donation. Portal plaza kan ai donation syuk nginum di teman sang malang. Dewa kumba kini ki apsan hut kiwe ki badai ki nong tri ki ba lasha ban be no na po kate katul plaza. Kei ka nakalian ka seng kala shim ya ka rai bat kei ka jia kran yoki bat kini mentas ni. Ngabun senam dah ba kaseng kala yo kelak ban yarap gini ki apsangut. Habi de bat katikam tingkap. Ban ni skem ru kane kedai ka lak ka kabu ya ki kun samla. Jo ka state hi bro oi. Abawan kilo ki company ka ada hiru kelak ka ba ka kabuk siap oh yang kun samla ban kami jam. Umri tang hak ki department lane ha ka officer ka. Tigine ru diki elak ka kelak akam ajam. Tilada ka kumbolong rahi manadu ada kanreu kaseng kalau lek persuo persap ni kesige ni kun samla wat kam ajam. Kibla nang lastar. Tilada kanlong kumta kum bagini ki ong. Bapa company kam trek syuk ban itu eki kum di staff juga. Te kam la ban pliang nak liang ka HMI kum bak layang adu ada kanreu ban lek rungkli ya gini ki kun samla hang tei bakin long kita ki nong trei yo ban kum ki ban yo ban lah kam ka jam te ka seng HMI kan yang scam ban yakhun ban penio biang ya ka hok jungki hang tei tur plaza. Te gini ki ba kum bang liyo som ne bagi ni kun samla kala kunsai bagi don ki kunto ya kata ke jinglum khajana ki sang halang nek te tol gate bat kajing edai ki sang halang bat kajing edai ki samla akam majam te ngimla priang le le bat ke HNF kam lemeng halo kata kan rem bat ke HNF ke yeng ban ai ya ka bahak jungki lara ngim yo kam yo jam ha stik la jong hai bat ngilik trai kan ha ngin sulang bat tang kinok tu ban nang toding jono kum baka ten ki start la kran bat kan ngi ka chana pemula dia bat kita ki bakran ru kum baki brave ki neki konsum la ki obo dur basno urbasno ru ku por de usang halang bat sang malang ru sisa umbet ban ibanya ki lan ban underestimate ya ka rang ku jungki ke na ka chana ko ba ada don company le hadu kita ki bentaru baka chana kam ta ki ne kap sangon baki nioi ka bahak ki kum kala ka majam kanile kata ka di benda banila de kran ru na di per munsua baura basnong munsua kran ngi wong ba ki bru ki robar jo kasnong paham oleng apamar kinumla bantre tul basa ho to ngibu jingkli kata la penong ba ke chuna o 8000 kan ru kadawa ban tungkam tingjam 100% na kasispa hangte kabamut tentuk lang ki busnong tentuk lang ki kini ki samla ki bana bro jo bolu jo kajela tenrai ya manra kolong ba kini kijing dawa jui ke bahak dukam jam hangte 100% kolong kini ki apsan nun ta kin sai be no kamla ngim sung la kun pediam bom don trai ruang tei ban ong ba utau la ban kam trai ab kajingwan company ha pok stit jungi kajing ai jong LOC jong ka sarkar ye ki company ban sekap jam pok stit jungi kolong ban ai kam ajami kun samla jong ka bring ya terus kata ka dei bat ka par kolong la pichem kot kum ka state policy ka reservation policy ka sekal lupa mentekam te jam ni kun semula kibladon kata keran ndai balik
lada mangam tentang kamtrai ya ka jonga hendrai ha ban thep ik juna kum la mlo tang ko kolong ba ke chune kamnom ong ba thep tang ik juna hendrai de ben include langru de ben thep langru ya ki kun samla ki ba apply kam hendrai lada ki kun samla jingi ki kam hang ti botol plaza balai pat ki bru na wana UP balai wan na po Bihar balai wan na po Haryana balai wan na po West Bengal nagi wi pat ki jela ki bana ka ri ku chungi ki wan ban kam jam hang balai ki khna ri ki mo kata kare wi ki jingkli babu ya urang ba snong bat ki bru ki balai try yang tiga tru plaza ba ke chune ginang ya minta ka an begini ya jadi subru bala dangi mek si subru kemau ma bala da pinkam try claim ke jingong try jing ki ka chune temlak yang deliver te habai de berkani ka jing ketho menta ba kisang balang kiyo e kata ka jing donation apo kata ka toll gate te ka e ka bai penyede ba kini ki khon samla ki ba yo kam hang te ke ka bala pelong ki bakin persa e kini ki khon samla bar ka jing tre ka jong ki kan pundu e kata donation ki ya kata ka isuna kandun e bonong ndai tang ko kolong ka kani ka but senti jong mersiang banyo ban kenja igini ki absangon bar ka jing sim ai jong kita ki seng balang e kata ka bahas jong ki keseng apo nak di toll gate ngim dum sim note e ba keseng balang ka isuna kam nulong batai kita but what depend ye kita haba kita ke sim jong ki kolong iliga so bah kadal basnong ke de sim ki kli but what num sim ya kata ka senjam hakti jong ki ban long kum ka kabu bo ban kan man sim sim bai tang ka we kolong ba ngidai ban pun su ya kini kon sama hang te ban yo kam jam lada bi klai ban be igini ki arsan mon tang na kadau ba kum ba giong bagi don kisem halang ke sim bai benai nang te takta ban si kuap igini ki arsan mon ngam la pram pleng bai balai adu menta ki dekhar ki betreng te kilong kum baju long adu menta kidang nak ki kiu bo nga nak liang ki chuna kam na pleng kita buat tangki jipen thame jipen bet kai lai ba man ko long dai ka jik ben yikini ki arsan mon kata hi ki ba gabu ahmad